Arabiya çölünde başlagan. İsa Peygamberden keyin yer betine көп vakit boyu Peygamber kelbey, adamlar düz yoldan adashıp, birlikte mizam жоголup, urular özara kan tөгüşüp, күчтөлөр алсыздарда азе баштады. Эң өкүнүчтүүсү азамдар өз кыздарын тирүүлөй жерге көмө турган деңгээлге жетишти. Азыр сиздер көрө турган көрүнүш дал ошол караңгы замандан бир эмес. Aka geldinizmi? Oğa kızım geldim can komentarım ki yedim mesela tekeni kalbana. Buraya ben tekemi babana. Oğa geldim kızız. Oğa geldim kızız da can komentarım ki yedim mesela tekeni kalbana. Ben tekemi babana. Kızım ben seni жақсы көрөм. Seni атаң да экеңдигин алып барат. Sen барса келбес жака жатат. Men seni жақсы көрөм. Kızım sen barsan келбес жака кетип жатасың. Kızım bas, dayan boldular mı? Айтсын. Ata biz kayaga gitmez teke büyüyecek biz bu. Kızım biz sağa үй жасаган жерде тасқындан. Sizin үйünüz var mı? Kızım бұл сен өзің сен ушул жерде отырып тұр. Kızım gel бұл жаққа. Ata bulacak korkunç değil. Muzdaka men korkup жатам kolumuzu veringizçi. Kızım meni geçip taqdir ушундайken men ушундай кылганга мажбур болдум kızım. Ata ke, apa ke? Kızım meni geçirip koy, men ушундай kılganga mажбур болдum kızım. Ошентип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын келиши менен жахилият доорунун караңгылыгы бүтүп, адилеттүүлүктүн таңы атты. Кыздар тирүүлөй кумга көмүлгөн заман аяктап, алардын тагдыры түп тамыры менен өзгөрдү. Жаңы төрөлгөн кыздарды өлтүрүүгө тыюу салынды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адептүү кыз өстүргөн ата-энеге бейиш кучагын ачат деп, кыз баланын кадырын асманга көтөрдү. Аял заты арзан буюм эмес, сыйга тартыктуу инсанга айланды.